young register you know na unti me ko yank ka omo gitum say ye be omo press so dia na ka register. Okay. Nti na some me register. Okay, me ba so na producer patch video na I ready. Okay. Any bomber me na yin to ayen komo so. 1% no. Mo say Ghanaian shareholders no. Omo sika sen shares no am G51. Obi atuase. Ghana first. I don't care. Mo pa mo chastise me. Me say Ghana first. They should take the 51% from the Ghanaians until they bring their money. You can't tell me, sir, what's spread it for 5 years. But first, you're not running PDS for 5 months and you haven't paid the dime. You call yourself a shareholder. What's your definition of shareholder? Let them tell us. It is Ghana, maybe 2 electricity company. And President Akufo Addo, wake up and take abrogate the contract until you see, sir, all those people are. Shareholders, so this year 100 million. At least one running 5 months. We see a sign of say 50 million big grass committee. Till date, they have not committed the dime. They haven't. Shareholders. And this is my country. It is not NPP. Now we are better than work or prosecute NDC. We are better than work or prosecute NDC. You can kill me today, but I tell you, so they should take it, the 51% from them. They haven't paid any dime. And read my lips. They haven't paid any dime, and it is for our country. It is not for any individual. Saudi on more 20, every time grapple. What? I'm so disappointed. Come on, Ghana will live. Some of the names I have, they are very good businessmen. You say, why would you get involved in such a thing to tarnish your hard-earned reputation? Make a Japan mean yet. And the parts. Okay. Wakwaji loan. Alatania offers spare parts. India offers spare parts. India can get between 2 to 5%. Alatania 10%. Ghana 28 to 30. And the depreciation of your city. Yeah. Ghana is vulnerable in terms of competition. The government has to look at that area. Very, very important. If we really want to build entrepreneurs in this country, build some loans. They look at your face. Kennedy Agyapong fee any more time. It won't help. I hope when it comes to promoting business in this country, I don't believe in NDC MPP. Because some NDC people are business minded people. They can run. Identify strong businessmen and promote them. But Antisa, ECG Noa, Ghanaian, you know, and catch them. Ghana for no Mumisa say. Okay, Dr. Simonso, who can see in video? A dear depot and I will say, you who and I say, you see a video on my boy. Ubisame said the base movement, you know. Then the Damakumaswa Mam the buy. The Damakumaswa Mam the base movement in the buy and say, Kennedy Agyapong Agyapong. We will be our Damakumaso. Okay. I can die for him. You can die for him? Yes, today. Whoa. Hey, any old don't know. I didn't know why any impact also in the amount what that was say will be to me. A woman. Obi obit makase Ghana first. Uncle say yere ne ma first. Yeah, wo yere e wo ma. In the base, a general CCR said Kennedy Agyapong, Kennedy or Kweku Agyapong or Nipa. Na Ghana so dana kumaso. Okay. O the way or kasa. Yeah, by what you TV sweet. For Ghana, pressure kwabit mekuno. The way no kasa no. Pressure kwabit mekuno. Say the Ghana kono. Who say ni money, son of peno. You businessman or Ghana ho. Yeah, he said now you say golden tulip say na a ton man sebio Lebanese for company. Just a Lancaster. Say Babontin and Costa Ghana for businessman for no. Mpabe me and some case come more intimate. And you know who is so be no selfish interest in my ton. And I may bre. Oh. It's a name because obi ya command good say Ghana new uncle too good. And Ghana for Kasa miss Omo Kasa minimum you could do material.
Kamenye kwa nke good me ye fan che no won pe Ghanaians no munye adwuma no bia ntimi se de Ibrahim mama onso o ye ne bi kamai ne ye fan che no nke de che no kan fa so obetuma ye nko ande a ama man nya so mfa so de a munye Ghana businessman for ho. Okay, inti na chese onasema wo ka no o kamam wote wafa o how bi mu a ai nei no nasema o kan ye no e ka wasem e de ama wana me for nema pi mu se ne wa se yentia I think say omom yin legon investors now omoti business ase. Okay, ni businessman say Kennedy Agyapong enye ne nkrofo ne bi ye omoti business ase say Ibrahim mama ni bi businessman for pi Ghana na so omo de omo sem ba monten na say de Ghana nyuma show omo nsa na you say senka MTN senka ye Ghana ni dia and now here scale omo every 3 months they call South Africa now ba say omo $100 so na ama Ghana isika na akosro na say scan senka Ghana ha enka ne say scan nyina be Ghana ama Ghana e business no so but it's 3 months be as scan say call South Africa but ebinum so opinion say eba na ejuma ya aban ejuma na sa wo de she Ghana ni sa na sa Ghana ni no so go yes ejuma na se do besi eku ne ho aye no e wo form se ne say private entity ebe bi ejuma no fa the same Ghana ni na so ye ejuma esa so ye aban na ejuma na otimi na enya me papa dia time open okọ ejuma time open opom bibi da hase so de 2 year man ye no onye ne sa na so wo ye ankrankre ni ejuma ni na say even foreign na bia be ejuma no wo ye dia odi ne ho shem because onim se wo ye a ye be yi na dia na se bia nipa no bi okofa bibia nipa no de mra ebi bewe no wonyi ne se yenso so ya attitude ni esuban so nti ena ma yankasa ye de no so ntimi enkoyi hu ne sa de me kan kwa de wo kama me you say de be me gina no ho na wo gina sisi ase say abanjuma ni opibia no ye no so a businessman that's obi okoji loan won pankro fa so obetua ne loan nti no wo betan kwa obeyi wodi de fufura him ama na adwuma na akoso nti here businessman na man say government adwuma say government adwuma dia de o kan ko na misum de no ko but me here individual say businessman businessman be no say be on pese na adwuma no ebe kosoro nti so ko ye mistake obi wodi de fufura him ba government dia obi aye don ope nti na ya approtete amana be sisa amre we okay o kasa na so because of my ebo video nti bi won mo so me be see to be film na ye di nkomo o kan yo say NDC NPP enya de se ba ne say yen ankrankra nyuma obi omu bi ntimi emwa woni ne ya adwen we no ho eno ya aban wanka individual me ka aban aban asem and attribute to the base movement as well now movement aba and I work as a mabunu da wakoma so ene so for the major political parties e wo Ghana NDC NPP almost other political parties e wo ho no de but say the enemy you said the major ones no na say you know ya bo videos no ka say fa enu mienu nyina e mo na me bisa meje wo adwen kira fa wo say won ne ya adwen sa me ne ya adwen internet the base no ye begina wa ma mabunu okay the base no ko fa kwa bi so a if no bad time nim de babadie the base no e gina ma bad time nim de babadie until the base e gina ma mabunu mo ye school o nya adwuma nye okay and internet the base no e ba until enya ma babunu o ye adwuma government and the obi o ye adwuma government bia no won de ntia o ye say adwuma na ye ka individual yeah businessman na ko yesi ba bia na se bi o mo na ma country no a country no and no some na ye can see as individuals na say Ghana government so meet me I see a bid o mo say we school dey adwuma na akoye no woni me bia me dey ba wo ha okay yeah meet me be so achro but oh hura dey we but oh but oh shadi krame mbese mi ameka okay mbese mi ameka meet me ready yes okay memorandum of understanding between Defense Industries Holding Company Limited
there's a Dánger. Yes. And Eco Furniture Works on joint venture arrangement. Yeah. Go ahead. Mama, why? What do you mean, can you? Set Emilio, Sammy, what you are. But this memorandum of understanding, this MOU, is made this 20th day of February 2023 between Defense Industries Holding Company Limited, Dánger, a holding company 100% owned by Ghana Armed Forces, registered under the laws of the Republic of Ghana, and having its office at the Ministry of Defense, the Square 99 Gawla Street, Accra, represented by Honorable Kofi Annan Menu MP, the board chairman of the company, or his representative, which expression where the contest so admits shall include its representatives and a sign of the one part. And Eco Furniture Works. And so, when are we Eco Furniture Works? CEO, yeah. Oh, okay. Okay, a limited liability company registered under the laws of okay. And you know, yes, I MOU. I'm my president, Akufo Addo, at the Curtis Street. And my 75%. Okay. Ghana government will move 25. Si dia nana mo beye. It be training Mofra be 1 million. Yeah, your officer, you see me. Mo training or mo ewo dia ho nsanu djuma ho. Nsanu djuma. Okay. Mason, carpenter, maybe electrical bibia. Okay. Yeah, me free Egypt. Oko Egypt, military. Sani many now, omo ye juma under military in Egypt. Okay. Eban ene kusi saying. Yes, company registration. Certificates of incorporation. Okay. 19th day of February 2024. That is when. Yes. Okay. Yeah, never knew go kwamo. President Akufo Addo KIII Me Bawumia Campaign. Sister, me no ka say. All my asare or Bawumia Campaign any more I think you see. A dining war house ne that is the plan no. I guess we see honum no. Yeah, last 3 weeks na omo krom ha. Say ya beba so. Adenti number so. That's the problem. Meji apenisie say here businessman. So businessman dia odi we continue nim. Obobu say dia na mo beye. Dia na Ghana fo benya mfaso afiri ho. Na ya makwan say enkoso. Omo dia asase na mayama ekọ asase ne so. Na say obekoso akoye adwuma no. He for na prevent mo anu mo pese mo bekoso akoye adwuma no. Ya na military asemo no. Any individuals no maybe binti na o kan ya ma me eyi ano sam enkan ni kwasa kam ni kura eba but me say Ghana for who say the base no dey share the base na here businessman no say we dey work to businessman no ma already pay obo say ni padodo say na ebefa e mo be na bitu abo o man Ghana no ono ankasa be force say fa contract na bra en fa ko minister ni me am sign this a businessman what you say okay. Ntino senye bo ha ekoso se ya ma bontin mo be din komo se ya ye hu de ekoso ase bia oti the base na because bia me fa the base no na apiska. Okay, but se said the work CCA as a 2023 I must sign this MOU more certificate of incorporation and so 2024 and a certificate e ba ye I say mo share juma say meaning said that time no na we need adayasun bia se o ba bete the base movement. Okay. Enti obi te won mo beka se ene na Dr. Jojo Tibonsu the course wan nya ni dinti na say you know o pese o te sa the base movement na na. Okay, say 2023 24 I'm a fundraising chairman ma Kennedy Agyapong. Okay. Fundraising chairman. Abra no okopre first year o shase no. Okay. E see and ya on to my dear so nyina no. Me the fundraising chairman. Enti a year ya na yete amonten say oh Dr. Tibonsu de yete ni din a on na ye NPP financier no ente sa. Maboa ba menye omo financier me boa omo say obi de na some betumi ni masem obi me ye. NPP for no.
sister me pese me call NPP if say me free ho anti first and na wo ho na mo ho but say they wuni me pese me ka mo sem bio say me ka Mr. me ka movement I know but one say damakuma so I get it and I respect that but one say enkomo bi wo ho ma say wutimi kwa echi kakra ansa na wabanti edi ne bemu a wadaroma na de acheme nyese bia wa payo nima bia threaten bia eba okay say na here ombe ni say ombe kume of course I free NPP side na side so why are they so me ma otchere don't you think so asema okay dey mu odu threat e ba mo so me say eba ma ni papi kwa dey ba bontin da say 4 months 3 months kwa eba bontin ti me say me ko omo nchen be say ye ko say me gina ho am gina ma Ghana okay wo gina ma Ghana see me no tie say the base nti ochina me ukura don't care me say me go say e be adwuma ma Ghana na wo hwe sister wo hwe ade ukura me we na wo hwe ni podo bit ma ye adwuma na me ye fan within chair mama Kennedy Agyapong na me ko Egypt am be ko Nigeria me ko South Africa South Africa wo hwe that thing see tesana wa upa ma onipa bi nkutwa na family osesi ya se me nipa ba kupa me ye eco African trade me African trade ya make African business in yabom individual me NPP me NDC ya me ko okosesi ya mo ne ma free South Africa ba e free Nigeria ba e free Egypt ya ba ya la omu dija last and also wo de ojejejeje na wo de omu wakabo ye carbon together other businessmen omu in other countries last week some many na me look say na mo Egypt last week na ko hwe Egypt adwuma merity for no year farming furniture ni na omu judgu ho na omu nyina ya adwuma ya under merity no a sa de na person ka Ghana merity for eye bi ma o ma Ghana na madun so koye under merity no discipline so bam bas who name say military no ain't me mfiti prekopen ka say ye say without the supervision of aban no what's it it be any I has to go through the government na directives and so free ho no maba ansana moaye and intina me ko to omani ma omo lawyers na hweye so ombe tiasia ma 75% na omo so fa 25% no na omani ma dia obeye ntina omo tiasia asana mo sign MOU no ma but say you know after some sign MOU no sa ban no ekoama literally ne beka say eno so wu aban we buy no what try to revive ASI initiative we matrama Egypt so je fonu kwa bia Bahama me no mako pen fonu ho nti me hwe omo say omo so de omo tuma ya fa ho nti omo de nim say omo anya bre ya omo ye bibia afa ho me say last week ni na no na de ma me wo Egypt ya omo sister omo keska omo de be sa ni ma wo nyina ya me just can free Ghana government wo omo asika ntina omo invest big no ntina ye wo 75% na government no fi say government ya dey by go asase nko a jaka nyina ye me amakasa madwena me akotena se no omo hihye ya omo be ya de na ama Ghana ban up to sabe ni do omo ma reason tia ambaso abandada na ma reason tia ambaso be said 5 weeks or 6 weeks and I call Ghana military catch him say me ko to mo say na bandada na ye na ye no so assign na anima no so che ya ka mabo omo ba omo ko hotels omo da ni engineers omo ba be yes anima wo nyina no e cost me a lot tim omo gina supam aban we o gina supam ene omo ma show binsa na omo say cables bi ewo animu land na omo ma ye no animu nti so mo yi cables no e free ho nti asaso nya me nkwa no ma me omo ma be ne companies be semiensa nti no yes nti obi anti ko no di ma nti so mo yi cables no nti se no nkwa na ba we ma hunu se no na ehodo yi no nti me bompa ye se sadi we be daddy
na the base no ba mu a bo the base so emfaso say the base no ye ba ama mabunu so anya adwuma ye no mo nya nda so yo o kasa sesie yi no o sign board so say honorable Kennedy Agyapong ye obi a o do ne pa o bitimi ewu ama no na afei ni nsɛm a wɔka no to odwene business men ho they say what is the base movement honorable Kennedy Agyapong so mba bontene meka say on can new patriotic party ho we fundraising chairman mano see how better ma coordinate Stankamati party the base party there anka no nko but say through movement so to me the koye as independent candidate in terms of Stankamati party anka no nko ba movement no me here Ghana ni bia adwene okay NPP NDC UCT obi me here obi adwene here adwene wie na say honorable Kennedy Agyapong Kojo Kyeremanteng say na kono so the base movement no kono na say ono abeba ye de betu anim so opanyini say ni na we say business Ghana yedie say the oyi che no Ghana nkoso intina da wakoma so ya de bia o fight so say bi o obi a Ghana your property so Ghana your property you nyina is citizen of Ghana but the you of Ghana to so that's Ghana your property I mean ti e say uje bibi e wo man Ghana to say o hwe nyina bi ko so wa yo memu nsensem ne ye nyina wona ko fa sa ne mane wo nyina ba ye so bi sisi Ghana o to na ye ne ya sa de no na pese e to twa na obia wo di Ghana besi oni so no na obe bia mo man Ghana so kwa America or say America first tina mo say dia na wo betima ya ma America ya number 1 ansa na wo nipa na wo ba na so no o nya hoto wom na o ma nya hoto man Ghana so e mo bi post o nim say post no any first into the post no e ho no ho e say a jig o man Ghana to yakoma so say Ghana first na wo bia wo bi na o man ho a o nyini bone okay enti bra mo ye launch mo kote wote the base movement na honorable Ken aware o ye nipa o kame ho abre nyina okay na kama sema dama kuma so akire no ba mentimi for so no say na pesa me ye ba metima ka akire no say makuma so de ni ba so no so betimi aka akire so bia enye ni say ye say ana on to me ma say foto and don't me stop me okay ba wo ka akire no na ka akire no say panyini so the Ghana tie no me form bibi to say the base movement no say koso na ye o mo up to now sa o mo but the dabontin so say as one no ye behind it as what shomchi and now o shomonye o hwe na no nya bi course from circle to tesano eye mi amini pa be mi Sammy no bi e modembo ya Ghana form mabuna jatum se cia okay ya enko ji mwa enfri ba bia me no kase ma to practice 14 and no be den that is 14 no na no mo sha say o second no on say ya brand be the base movement operation feed yourself tractors no timo de koyeku adwuma de koyeku adwuma e be sha say fi mi krom okay na so krom kwa ye fa krom ye seche duma se e be sha say e fi wa sanko ananya onye wa seko ya seko ade onu be san wo da dey e be ka seko bia no se wo ni bi fa seko pa o bi ni pa ayan esi voko bompaye o ho ne ade nti o fair idea but a friend Jordan ye ne also from a friend say do you know do here say Jordan no e na sha say oh okay yes I see yes okay nti mo pese mo koyekuya nti na to mi krom hina nim say o ma me asase asase no ya me no ka say mama agrikfo bi akwa o mo hwe asase no bi edia tomatoes e be ye nko ano ye de hobby ye tomatoes ya o pe tomatoes nko ano de Ghana obenya bia ye nwa mo nko Burkina na yikoku mo kwanso eno o mo tina matot satrates no ya ye ko no onye na asase na metwen o de ma ye wi a wa wo so wasase ya wo kuro mo bia no say 1 acre ye be do ma free okay e do ma free and say 2 acres there obetia 1 acre ska say 3 acres you be do 1.5 amount free
Oh. No, 1.5 also what you car. Na yes na dia ma free. Yes. Na wo tua ne free nti wan na etua ho ka. Wo mo be dua ne ade no mo no esika no wan ne betua. The base. The base movement. Movement no. Na efa ho ka. Efa ho ka. Na ya fa kwa mi so say amanfo wo mo bia obetimi dia bo bia no ye bi account e bia obetimi ade donate ene e dia bo obia oni bi na ye sha say die skele ko nya die if me mboto member ne Dr. Owusu kapa oh me say me so ne me die na admoche die you say we the you are the base no if free me ne buy e call ne buy ene ba wo ka say free mu ne buy mpacho so de meje ko abrante bacho ana Agyarko me tie ni interview a wo ka say me kai say na ya okese e wo peace in the interview no e no ka kire obisa ne say onu Agyarko mpo no time na launch na ekoso no ebi mo say onka ho na nanu ya no wahye dade nanim eba begege ne ade ono so kan say wo krampo no wunim ba bia party no efiri a e ba ye no ono mpacho mebo ono ena e ku different omo keka omo ho bo mu ena ebe yes na wo krampo no omo de beto wani ma no omo ka registration asem omo ko omo ba afi de wie cha wo so omo fanto wo ko na bosumi nsia echi na ansana say aka be 2 years and some months Nede no mudi to na mede no mobilize nipa a compete with other political parties no. Afi de wie chia na wa fa ho no wakwa register omo no ka say the base Ghana first. Afi de obaya we say the base movement Ghana first. Adena waji will be party we so say efri mu ene bai wo so say wonnim ho bibia no wo be kire mu say. C'est Bessia et Tibeso, a man fautier, and the force tie. Besame me style and I say, Minim Diana, the compare Agyarko. Of course, A levels. Oh, because Tama is share. Tama is share Edmanasan. Mekacho say a Kennedy, the fan was in chairman. And no, correct. Until a move and me free. The business by some and Agyarko onimu baby I no kwa wonka ho na o so mo ku bi NAJ okumase nti wona sa ku na kabo mu nyina na PhD ai pacho metimi de me phone amano o hwade bi wo so pacho from phone am pacho okay na o hwe me phone so so a na nka me pese me call sa level no no but for the purpose of education Ato Forson be nyemu ntiase nti se obusa me dia se dia metime ayi no kakra ade ama okay okay ti me patron ti afo we Dr. Tibosu we Jennifer na we yi ade akire na ye nyina so ye hu emu pomesi be se nya bia no the base no hwan popote eni fira e baaye because Agyarko kan wo se wo mo sha se ye hu dede crumble from Ashanti region Asante Bediatuo eno mo hyase eye dede no free so okase o hyase a nti am nkase mpese me de me hokobor no de okane nyina na enti sa me hyase no mo se nipa do Kennedy Agyapong okay nti se de amafo do no die nti na o mo do no nsem kan ye mu anase we ya o se okọ konfano chi no konfano okọ ye cancer for se na okọ ya ma wo mo okọ Tamale Akoto Wema Tamale hospital call 37 we see hospital cost event say $6 million menene ko voter region e ko ye nsase okoji ye menene ko ye ya obeye tomatoes factory e Ghana ha ya oton sase na oho ti papa we memma na fa ne timu adwene we mfa nko asamado ansa na ya kai no They made the base of Kennedy Kweku Agyapong. Na mkache me fan raising timono. Na omo tia se mama. Okay. And this omo tia se mama na mka sadia e ko omo ye ni no. Omo ka mum na mkoshi omo Cape Coast. Na mka bom. Okay. Mka bom no na ma Kennedy no omo kasa se ko nya mka bom. Mpese si ni the base the of base Kennedy Agyapong. That's an base movement. Okay.
Dina na ma form the base no dada. Okay. Nti omo de na I energy okumase. Agyarko mu de no. Nti am because of Sadia kumase de no mo kan nyina mom. Nti ade me de be kire no. Obo the way am ye shas ye wo the base no ahodo more than 100. Okay. And ni nyina na gie towards honorable Kennedy Agyapong. Yes, nti me be kire. So wo hwe me phone so a. Oh, Mr. Ade bia awe ho se me na Agyarko be kokopra ade ho se no. Da bi musa. Eni nyama so make kire wo no. E wo de be pacho komi phone so. Na komi phone so private. Ba mbe se wi so yin ho se be amadu no. Se me people bi asema na me penasem. Okay. Every second bia no. Wo de ye ba me phone so no. Say bia wo ka say bi wo MTN. Na se wo ka CNN. Kwana omunya course of me phone so. Oh, okay. Until every 2 days biano. E delete na for ba. Eba. Until me pacho me phone no ma. With my course hwe. Ni ma e ba so every second bia from now to 8 o'clock yi. Na nam so kosa no. 8 do hwe bi 1,000 something. Ntimi na. A group. Come on. We are not say Agyarko me dia na me de ma. Kafra register e the base no. Omo na ko hwe omo Asante region no. Me hwe omo adwena omo de ba no a. Me hu say no. And we ni kwase de hwe nipa ba ko fo nsa. Na adwena te say. Adwena no ono obi hwe so already no. Okay. Na hu say ono nkwa yi di nti na oba. Ana say o man nti na oba. So wo say o man yi di nti na oba. Oba. Say wo de hwe nipa pi nsa. En fa nse ono nkwa nsa. Na tama wo mo no ba ye na wo ready womono uhun se na de hwan yi de enti na no mo ba Sammy me to ofidi kase su de de metima ka che won se me nko below Agyarko level no ba me hu se nye ohwe de besi akiro no ye mpenti o mo nto mo ase na ye fe bi bia ngu fom. Okay. Ele gu fom wie na se ye register wie ye hye ni ma se Sammy na ono ekasa no Agyarko ka che se ye nsi fom ne nko fom nko ye adwuma. Na ohwe na ya okase na no na yimitie ye na se Agyarko kase okache na ya kase se me be kuma se mo mutumanim se yensi fom na hombo be na wo ya wo si fom na se okodwum okonanti dwum fom ma no so ne bojo so Agyarko a ne no na wo si fom no de na wo jagu si fom a wo ya masebio yase fo nyina ho se ade a wo ye no make sense nti won so ne ho ebeka ho eno ne hia enye se okonam dwum ne bojo so Agyarko ye concert na bibia bibia no obi aka ho bi ene yeye ihia mason ihia carpenter asa ukokosi dan what is obi esi dan sorry I was miss dan bi ukokosi dan uhia architect nti no won se de na no mo ya nye sinitwa dabi uhia it goes beyond that uhia engineer uhia mason carpenter uhia o nyina wia na won se dan obi si no tuaso miensa tuaso nan ya na ho ne so ye se ahombo be na waye ansa na dan na wa hyase and say o te da se abro na ma cross say yensi from somebody like me say Agyarko si yensi from tin e si from be di wachi e wodwom me level no be ko from enti say e di bibia to o say Agyarko nkrofo e ba no mba eye wo so nkrofo e ba eye lawyer si ba professor si ba kwan be say omunya obi e beti ase enye se wo nkwa level no na se ye de ye sa de no but o se form for no nso nyina ka ho o metem se o microphone no e ba eye ba lawyer so concentration in te se ye honom ne nkwa so wo de ko se yes form nkwa so on for ni ma hu form a sebi wo enim di fo bi so ho a e ka say legon fo bi ewom professors wom doctors wom omo nte di Agyarko mu ekanase esa omo so e be hwere wo mo ti nya omo nyina ne ka ne nya bom wie na so omo hu se nyema the movement e degu kwan mo no ese efata oba wonso obi bi san se doctor professor de ntina oka the okoka the movement no onso hu se ade ono odne ho ka he no it make sense and san odne ho ka ho ese odne ho ko bosse
be ko dwuma konanta achache obi ase movement sister enye sane de ade nti mo fanto me hye bibia nwie se so kwa wa ma approval so mo nti wo mu motene enko market na ko na omo pese omo de forms kwa ba montene stop wo mo se forms omo de kwa montene no mo ko na se ko san wie na obi ebi yes obi bibia na mo mpa ne ya ese yenye se forms no se 2 million yenye 2 million ade chia amanfo ha se my office asante wo jenkwa yenye office 13 wow yeah ba ko no metua ko ni nyaama for the che the base hey me no ka say tamale yenya office ya obi de my 7 bedrooms free hold yenkwa na me no mo kan ho asem sesi ya say yekupeska de ma wo ma unka forms ya say me wasai kan say obi kwampo ba mo office o ba be performs we enya bia no nti wuyi secretary ni mpo edi ntina medi na na ya kwese ho ya no o ka no o ka asem akrafo no so ebe kumase no o mbe ka se obi ba office o perform so won ya bi nti cause mayinedi sa na eje ko ntina obi a o se o si form enti o ma mebo enti ma wo ma we yi o madi no mo free akra ebe kumase be bo executives no amane e no mo se ne o mo so mo ntia se ma wonyi wo mo de sense no crest forms no so e bi ni ho eno ntisa da bi eno ntisa enam se Agyarko ka so mo si form no wo si form ahombo be na wo ye de me kan so na bi si pepe onya ahombo bia forms asa obi ba officer o si forms ni ho na so wo se George ti bonso me ka ho na se ya mpani ya ni pas do se na o mo so baba do mo ti baba be shim na se ya mpani adere na ye si abonten se ye yi concert ana da bi ti mo to mbo ase ne fa bibia nwu na kwan mu na so bia ba onye ye sister once no ne de nti wo ka se honom na wudi nana yaw kese ehwo yaw no nti ye hu ne se enye wonu mom ne be ka se forms no asa Agyarko mom ne be ka se forms ko ka sa no nana yaw kese ebusa no first you know o ka se yinsi form na msi mempene mi yinsi form sisi ya okay nti wo nchire mu tu e no na asio o san ka se akrafo obi ba officer obaji forms na forms so asa ena make side on secretary so on transit oyi na di enti sa enti ho no obi se Agyarko se na obi a ono se yenchesi form no ya wo mu a ho no ya crowd se o se forms so eni ho no na je o kan sense be na egum se wo bo ho an se o mu a ho wo ni be ho se yes Agyarko was mo kan en kran san nyen kore forms asa also to office meanwhile so say who can so enye wo na wo kan say wo mu ntinsi form nti me wo say nimdie no e wo form e wo ho nti sadia yeyi 9 committee ya o mbe leader yenyi say we ni chairman we ni secretary we ni na o man kasa nyi o leader na sabe ya the base movement no enim fo bi wa chi ya o mu eba na say ko yi chairman ni secretary sisi ya na so china obi onimi di sin George ti bonsu ba sani pa no obeye den aboye so mobilizing the penny wiansa ansana mo ya ti asi form a se de Agyarko e ka no o kan sa se mu chama o mu ntiase that's a level of thinking no please our form yenim yesu ye ene ka ye boss so yenim de ye yenim ko hwe o mu kuma se kura no se de o mu hwe o mu kuma se kura first day kura so kura no ko mo office kura menye bia no me free office one am ka say no nti say ho bi ba office ya sisi ya so nsukromo nya be mana o di no say do we fit touch mine no ba so obaji forms oba ko nsukro ni o nti me free one am ka say no sadia me ba manya nsu anam nti munye 10,000 to na mo fa nkoto nsuo ne trans ne plan nyama ne mantino so obi a wo so mo bi a obetuma bo bia no na me so mo hwe sister me so mo hwe no ska omunya tutu omutumo ipa tim ni nyina wo ska omunya nyina 900 Ghana cedis na sister you wait party money asana me just 10,000 wo ho eto ho nti ho na which is Kumasi asem na okay and Mr. Agyarko eba mu se mpany ono sama Mr. Agyarko 500 o ma ka bi 50 Ghana 100 Ghana one city be yes nti me hwe level yi na ye nu me bia say ye nema kwa abonten nti muto mboase ne empani yansa but still no monti ase
Inti aside the Agyarko no na other individuals binom so ka ho ano mo so ntiase ana ala Agyapong na ntiase Agyarko ni mpa be mi ansa pe na ntiase o mo kan nyina tiase ntiase yes still no mo nyina wo the movement yes o mo secretary nyina wo movement mu sisi ya wo wow yes o mo mi ansa pe no na that's o mo o mo pinti no and o mo yesa and that so mo no nye Ghana first no for more personal interest if you say nyema o pese o digu kwa mo no we nyina transfer e digu kwa mo wia because the base no ya ye me de ba yo no enye dia why ba say you register no eye nyina dia ba ye nyina na ye be kire ya dwene ntino mesrɛ mo muntia enye me nkwa na sabio me ba me say ye nkwa yi say mu nyamu dia chire e be ya dwene toato a na ehu de wo ya ye ko mo wo 9 member committee mo committee ana ye wo e bibia jo panyi boaten wo ka ho bi no ka ho bi no ka ho no ka ho bi sese won ka ho bi ono ankasa na no Agyarko akwaye one oh no anjo kasa ni pa me ensa no njo ono Agyarko panyi boaten na hwan bi nti se nana ya kase Agyarko kase oba ya boaten na o secretary no wa akra no ya sabio nipa call no office o mkoje forms o say forms ni ho no kasa be kwa no gyina so ni o kasa ye ansa na o ka che o say forms ni ho me tie ni nya no na me say o mo betwe kwa chenchen say ye to boss say ye mfa secretary mam sisi ya anjo ono man kasa yie o mo betwe forms ono man kasa yie enti me so ono man ankasa yie enti ni kasa ankasa yie no eno so na mo dia kasa ye nyina di ye mfa 9 member committee no na o mo enrane hwe say the adini bisia ko na ntiase ba ni hu the way forward asa nti me so Agyarko no infanto chen kakra ma okay na say no opanyini Apostle Kofi Agyapong on the owum no mo de ne mobile money mom na register ne number na mo de register mobile money ma men ko kakra bi ncho de ntia omoje ono no mobile you know register me ko kuma se no hu se omo hia moa no ya me ma omo sa ska no penny so etua kakra on so tua bi o tua bi no na obi frame say on so be so on so boa na o UK na me fa me account number ma no send this kamatum na so me dey me fa account number e ma no nti timu no omo kota so omo plan so omo nya obi die ya ye ko register ya no na say omo betimi dey agedi na say payfo bi o UK omo payfo o US e bi o Australia omo nya be ka bom abaso so omo gyatum say omo di npa ba kon number betu am obi dia ene omo asem nti omo ankasa na form yene na omo de ene kwa me na me ho hwe okay nti number ye we so obi person support ya ena eda so ya na patron oh star 713 star 3742 hash now we follow you know prompt na o person donate a support ya ntinka let's assume say 2023 abrana honorable Ken call for sa presidential prime minister go win ya nka sa the base movement in Kebeba and I say input 2026 year January nka o win as presidential candidate obey flag bearer ma new patriotic party nka mo beti the base movement nka the base je nka ebeba by the movement nka ma kebe the base for honorable Ken yes say me sha say nka say na me ye no fundraising chairman me hwe ni nimdie na dwene kura no okay and then me man fasa nimdie no enkwa samado enti no de me hodo e no from adamfo ya o say nua me hodo e no am o mind ga na hu say do ka tene ne say mu no oda so NPP munye the base for NPP so NPP omonim de and so the movement na ye form no enye NPP for nkwa ne hia omo ehia obia nti obi de na dwene ba ne kabom na say enti say NPP de to nti ne be ye Agyarko de nye wo a nka memam esa na pase ye twemo obeka say too early say movement amasha say na say quarter asem ye ne ye sha say ye din
obese wo se timi fo timi wo ka wa fo wa beti o se edin ne yo mo dia na mo se se wa beji mpacho edu court a asema court a me pese me koso esa na me hu anto ma se court media minim se was matise o se court ba me de me hu se court me de me hu me sanka bibia and ba tia matintim tira e ya chase me fa nya adwuma me de simani so ya the base ya na no mu hu adefefe ya see from circle ye first day ya joda enye Saturday ya obi atifi mponi na aprokuma eso fence enhyani mponi na be so abibra oh I see wo pu nyina ho na me so musume na me tie mabuni bi no mo ka your office mpo and a swimming pool the base wo mo escapa o dog the base na enyeska ade efe because mo office no so ade efe oh and na che say how serious are the base business man for buy business 10 Ghana too enti mo share ni so mo be kwa as an independent candidate na say monya leader wan ebe mo na monya ibe nipa egu achi kwa dem ka che oyembe show. But first choice, Honorable Ken. Honorable prefer to come in leader now. Me dear. Nyame nkwa, they say the base no. Me am dey buy say nyame nkwa me dear. Okay. And he say you nyina trans. Na say who say do we eba. Nti di be na mfa nkwa. Na wo hwe me phone so a. Say every second bia no. Enye ma minya me say ma me ntimi na we de me nim kra ye. Na say okay what you say edin no e be ba na fe Honorable Ken de door so na mo ko no ka say there be omba will you be disappointed wo ye nipa ba wo be di yaw oh me di yaw ko sisa me ni yaw say nipa bi so guachiri a to oni hokra na obi so be ba nipa guachiri pa mpanfo bu guachiri okay mpanfo no so no se bio ebi ni mo de yes enne so wa ma so me de so wo ya dia kanakra no mpanyina hu se si na wotie ono no dama kuma so first okay George Otibonso ona bu Kennedy Agyapong ono dama kuma so first but ono omi na no kan che me say yes or no by metiasia mitima urade no he better say no but time to time so to me bama your bonko mono so I've really enjoyed our conversation what day intimacy mo oh share you know so you the base more than 100 you the base Tachiman you the base Australia you the base London until you the base Agyarko dia na omuso efe Ghana Festa omuso na mosa the Ghana Festa come on the base movement Ghana Fest na ye shas no the base Ghana Fest na wudu obi a unti mfa Ghana Fest no enko register bibia say so the movement the movement no e ba ye no nti baka say mo slogan Ghana Fest nti omo ni omo ye nti sorry nti emfa ye nko sa mi so yakuma so dog mi jawa mo hoko wasembe wanu disema etwato a wo ka kire asofo mo hwe pamcho etiefo motie anapai nkomodi a yedi na hanyina na the base movement Ghana Fest so se mabu benya adwuma ye mabu eni da so edache hinfo edache mabu no na oba Ghana babu owie school adwuma kra onye binye timi semo mi nyina nkambom na movement na enye movement movement a ebitma Ghana si ho nti the base no movement ya aba yenye obia oman Ghana minu mi dia nti no adu minu mi so yeso na ye koso na obi so abeto aso nti meche wo tiefo na me de si ha na medical da abuchefo Miss sister menya abuchefo no say e form your party now omo stand for MPs ombenya okay me so abuchefo omo bombenya no be on the ticket of the base movement ombenya fi say amafo bi ayi yomuti ya omo fra abuchire na abuchire sister say abuchire Ghana form more abuchire so omba Ghana pass on bayedma the next 1 year Ghana will change
Wow. Yes. No, onte ha say no so the obede na ne manfo nso ehu no. Why has say every baby onu baby. Ondru baby. Enti me so ma bu for say ahoboa mu ye am the base movement. Na no mo sa na no mo say na car sa na ekọ no. Na ba ko e ya American car. One young guy, yeah, o ko abachi only 4 years crowd. No, de buy. Now I talk car say o abachi the base or no about $25,000. O de abachi mo. O de abachi the base. Ade na kono say. Dey na face. Now here office e nya Western region say nya bi. Central region kwa yo me sense ya. Na your office e nya nyina 36 sisi ya o. Ba ko pen metuaka. And then the headquarters no so and so me dia. Wow dear. Now here headquarters go the mo han kra. Yeah, hide the. And here dia na what donate. Sanka ye pesca kan me de sa down behind the base for my heart agiska. And yet say Agyarko mu say code na e de kwato so no. O he code no kra sika no a. Yeah, o mu nya kra no a. Say be 100,000 Ghana. Now o de hoko boss ango for say dey. Sister, ade oni papa ko petma to car. More than $20,000. E dey be che. Na say ade we enka okoma. Say the buche phone esi ye. So on person Ghana sisa no. E do mase. Omo koso. Na omo adwen so mlafie. So the way omo ye adwuma obotie no, I was not really adwuma no. Omo dey I was never adwuma man Ghana. E page o man Ghana. The buche for the base for the mase. Did that be number you executives? But your enche. Jemi okanyina no. Ye wo mpanyimfo mo American lawyers. Ah, omo beba. Okay, o kan say wo twa mo. Yeah, omo UK. Omo na ehihye bibia o. Oh. Dabi, nye bi ni market Agyarko nam no. No. You were professors. Yeah, baby. Honorable Kennedy Agyapong. Or be na you know Elisa. Ba ku chu book. I one doctor be. Oh no, omo na e cho bibia. Wow. Na e ma bontin a na e si bontin say ye kudwom. And then say the was kind dey say me here. Honorable Ken, ne chidi for dodo na so na be join the base movement you. 99. Wow. There's a possibility so on the baba the base movement. Another 100% is of every baby so as I become. Abba. They say you call 199. Why you strong? Sister, wow. You call you Kumasi Diana. You and said ye Accra Diana. Accra Diana Monday. You be on Saturday. Saturday. Na mo ebe ka behwe. Weekend. Nti Kumasi Diana da ben. Minimum paying for contract na bibia na the data babonte. Eh na support no so the injunction to mo so e. Oh, say court to the two swap. Me two me same court. Say president kwa no. Oh yeah, the answer court. Komwa obetwentwe fi say on na be ya de ma o man Ghana nyina sua so no fa buwa ma court wa me say ne hwan na court wa say wa me nko. Okay, I see. So the way see campaign for professors, ne doctors. Yes. Show you the any na. Omo na ye bibia nye. Okay. Omo na nti se omo ka se ne ya wi a e beto mpanyim for mo Ghana nyina anim se. Afi na ye du ha se yesi a. No me ko Nigeria say. Me ne bra champion ne ko na ote left them to right. Na ye di nkomo. Ohun the way a adwuma me ye no Nigeria. Okay. Na ye di nkomo. Nti track records no wo hono mo. Nti ye se nye the base ho na me basic. Enka me ka se ne mo office no me ma rent kwa hotel no kwa say. 30 apartment yo. Sika kesi. Wow, 30 apartment. Nti say no wo workers dodo say wo wani bubu workers dodo say na wo. Ofidi kesi so dia me so na me hwe bi mu a me catch na me dia me hwe si ni dia me hwe mo man Ghana me hwe me nko a na wo fo mo adwuma mu nyina ye Ghana fo that's all nti me so o man Ghana adu ba bia ye nyina be cha ye nko ye pe ato ho na Fatima o man Ghana na so o man Ghana ye ya ye nyina be ye na say individual wo ye ya enka Ghana nyina na say Ghana nyina ye ya ye nyina be ye ama so bi obi ada obitima da na me so obi so o dwum hodwum bone say me free NPP nti o mbe si no me tiase am tema urade me wo urade ba say won ye bitter about NPP for won ye bitter undi o mo ho ya sister I mean sure na many period for ba udi ya kakra
NPP Sammy me free money there undi ya obio me dwon ho kwa mentimi kwa ni mu first na die na wo mu ne die na odi ya na omo ne bia omo ye no enkose se kono die enu ntina ma free mu a yeso ye die yeso ye bitima ye no okay mate doc ma menda se no pe se de makane be sen share another time ne abonkomo that's it yo abusan for Dr. George Otibumso founder Emma the Base Movement and ane ye na bonkomo no. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.